Companhia Travel Paradise sedang decide horário operação Husidili Bawekusi no Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Diretor Companhia Travel Vincent Zumia di Hateteng Idane, ba televisão Timor Post quarta-feira semana ne ihadili relaciona o governo nia decisão lo que movimento terrestre. Nesse dok lao tama dia saya urus surat nafat ini. Ami selama idane ne sumana ida mak dala ida det karik. Dar rumah dala rua mas ema aluga. Cina ida resiona dah halai be hasab halai babai sa ne lai. Tama dia to agora atu sai katama tinggi se halo surat kan. Sisi dek kan dia be markaro lama nih. Nema ami sidak halo travel be lao. Tama kon lao sana ne ita lakombo ema ida rua ita lao isiminya det osam beto. Mende da ia kegiatan agora dengan sana det. Governo ne decisão lo que fronteira ne hosa sukat katak número paciente COVID-19 menos ona no ajuda economia continua lao. Reportagem Cidade Sombais Celestina Falo Televisão Timor Post.